na koye se wodi weni kopie mu e watoye mantam ye bra na eja ehye e won kran ha no na eho nso eja ato ho no mu na ye pese yedi hu komo na emu nkyeremu na nkasa na yamane boni Benjamin Bray ontumi enfa ensom ye ben no teme kan nwumre a meme wajo ma wakwaba. Yes, mami. Na mpom to say Yami adumo mozo. Nyame adom ye ho ye ben na ehe pote na eja no etoye e watoye mantamu no ekwan ben so kra na eja no nama eba ye wode waso eto fom no Yo me na ba meda se mama shopping na wakwa ban fambla oye atemantem secondary tafade to be precise oye no kwa ebupu mu e wo secondary abatom paso da ye wo broni bi wo ha wo for European town. okay The European town no okita ni another brono a wo kade rent mu, that is rent line. Na ono na yenye ne tide oye anada ija ato oye bedia na dam rent mu no minia menka de sebe yenganom ala tapo na Ghana fu bi no ma sebe oye base bra na dam bia no wotume na wo bono e wo ho damaro so na yenganom mbeta fokure na benfiara oye ahabantete kwa moa wotwunu mu ha na weje mu wutu no obapa do ono so otum na okodo ho eho na oye ejaji so no otum na okodo ewo ho a menka ne there this is the second time another eja wotum na wato oye da mebia no na mo ye wo a amanfo wonte ase ne there on the 9th of September 2022 na ejase no otume no oba adam that particular area. Okay. And so oya 9 September 2025 ejase so otume no wato oya the same area. Amanfo wo one ye no want to nkomo no na oya won papa na mpemfo bebe oya West Virginia minister Yewura Joseph Nelson and that obopemu ewo ho them also na sekune ba sebegoni obopemu wo ho. Okay. Them also na oye apomizin so afo na bedechi Dr. Grace anyensu dan ko yen ba sebegoni jima amanfo wo eskodo katen abato mposodo ono so obopemu na ene da yagi yen asotutu fom ewo ho no na amanfo wo chemu de oye wona wo ne bi sabi oye wi a woji se wona me ono otumi no okosi oye dem fire no